orang si nili tuma pen live show nang kelang tuna korting jira tuman hanami kardom pa jira kardom la so prang jong hapam bo heta nili tum live show da moilo mat si सबसे technical problems long pene kasik sak do chira masi tum hala bangke tum si dile tu pong lo ku non na si ako ke non si ako kicheng men si pangcheng tu pon pame po amasi live show nang lan bo mo korting jira tum anta ningoi e pin dia bo si ning the pon lo masi pin itu gwa thanam jia pu thala ke nomenclature karbiang long along itum lang damlo pulo tang te umcera umpabeng puta damlo pulo tang te suri hajan kaprek kaprek hitum long do amen methang karbia men pen kali itum thek damlong lo la bang purin arju long lo we phisi tame la so pu thak ko pisi tum non e franke bang ji ke mesen ke kem nang po la bang so pu thak si tum che than chi mum mon po amasi la so pu thak bang than ji la kan we tum lo teron sang ho alang li ke prang karbiang long ri long pat amen kala ra hampang pu long founder lo la si la polang li pen le pathan pon lo na si teron sang ho sa por mi pon lo to churo lo labang so nomenclature mate karbi anglong autonomous council angkang arlo kido east karbi anglong west karbi anglong nani tum rada tum hok tame thek long ji la pher puji ulukunji puji khiruni puji baithalang su puji sarihajan balijan jan punang le tum ning do ta hai labang so puthak ni le tum 2014 ni le chetene ta hai asap so 14 myong 15 myong ni le tum mang pe taxi ni le tum difu along farmer growth center long ni tum mang pe thek lo labang so aprang ni le tum intellectuals tum pan akesar pan mi ma henoma pu ni le tum labang so ni le tum kacharap jirpo tum do ni le tum mention se non da ni tum arlo ni tum ka kita dolang in touch atum tamen ajudu bulang te atum tamen ang partuna lasi labang soa karbi ang long ri long pat amen kala hampang kan ni tum lake thanga registration ta ni tum NGO wason sin ni tum kema okay labang so kemang lake pene phan pu ta kali lake wrong man mate town man killer phan lasi rada phan ke thanji ke lai hello ni tum hala so intellectual kesar do mantame la so karbi ari chu ta do lapen ke karbi lamet amai pantame bidi suri chang pon lapen ke la karbi anglong professor former professor hala romong tera along tame dam nitum feedback koson ma chini phan even DC long da dam SP long da dam la si la bangso alam ning we je than ponang ku an ke joy ilitum lagi nilagi pudam jibang ke labang so karbiang along autonomous council under arong tin tam amen tilar tene yelo nasional itu kopine ne kachini ne do plote nili ningwe nali tumang nong thandang je nasi pine bodan aju tame hello sona bangke 2016 along alam newspaper along the theglong lo jada ke yang si rong men larji pulang te isi pen executive committee pen che parai re pulang te larn e pula bang so buthak nang li kwan chini dun lapan koson rata han paklang nang li chinya to choro lo kalau so paper tong labang so kiklang lo nen nili ninga ve sitame labang so rong men color town men color suppose no nili tumorong men lagi cuma rong men tili pu nang li tum hamren mang lo tangte chini ada ka tili do lapen ke pu da do cerap da do nili tuma ong tuma rong lo lapen ujan nangka pada do ji lapen hanang tu man tu tame beli pathar su kan jan to ho chuki hala borjan jat do ti ta hai ko son nang kar ju nang li ka chini da isi apu thang de executive committee mate karbi along autonomous council la MEC atum separai HC approval one C pini pen ke la nang tumarong baithalang so mate tilia amen ke la pulo dai ho mokoi ram amen ke la pulo dai ho la sukhanjan amen ke la pulo dai ho puke alang tum executive committee mate MEC pen si
parai ponang ponji ponang po bonta ka alam ke lake ahok kali lake jong si ahok pulo tangte apo anili tum 1952 pen Karbiang Autonomous Council MEC tum ke ongo mati di alang tum claim melo lake MEC tum hanta ke sorsa nang ne lake MEC CM han sorsa nang ne MLA tum han sorsa nang ne there's nothing to do with them it depends upon the public it lake rada tum lake nali tum rat nilimen ke babuteon nali tum nili phanang irone lake nili pe nili po lake nili mitang ta chlar un it depends upon me ini dolang kan ari tamme Pulatan nang li ki pudam je bang ke rong men chelarji pulatan te khada rong ke do tum si kroilo rong pulatan se te ba badu da hala dak ke chijok dun elo tapen ke lari pudun un elo tala edi nilila in addition to that just want to add labang so ke it's very simple rather tum tamen arjun tamme jithan chimum na nili ta thek o kali nili ta ove kimi nang le tumason labang so nomenclature mate labang so arong a men nang li rong a men nang li town a men chelarji pulo tangte it's a very simple han pakar dak thate nang li the mesen jila okay fine wrong dan le itu macam nak prangsi wrong pulo tangte hadak wrong asar thedo gangbura wrong asar do hadak ame cardum do me kala hala bang so arong asar ame cardum an jahang si pini pen ke ilitum arong men ke rong kimi pulo rong kimi pulo labang so a resolution abang alang tum rip that si rai si labang so arong asar the pen rai si sorkari gangbura hadak do dogo mati di lasi labang so alam rai abang resolution iwan si alang atom so alam rai abang lake police station long kami information kapachini permission kali information mang edi post office long kami information bitamon sithi lu do mo hadak ta be pini pengen itu marong men la so hala police station long lu do mo SP long lu do mo DC long lu do mo Karbiang Autonomous Council phan Karbiang Autonomous Council di full long kami bitamon OSD ta ho PWD office PHE along tin office long tapi tam thaino nangli tumarong amen lake ultimately pinige nangli tumarong amen ke umtili butahai umru butahai pina dik pen ke la sorong amen ke nangli tumaning arong amen si lake ke vangpo nangli tum hadak tarpang thekot a very good example I'm going to give you tonight nili ning real life along nangli tum fan isi people di pu along hala da ilitum arju long aprang arnisi ani ke dak maiki bazar po kala mai ke Ko- bazar ko man yung silang so maiki bazar po ke hanglo hang det lo te hang det lo tangte car atai jap car japen penalty alang phan pharupo ala atai lo notice board lagi hadak bazar pumente nam ke perbi market perbi market maiki bazar hanong le hada hang lo tangte pharupo nasi maik non ke perbi market market. posi establish lo nason thosi halada umtili botame umru botame sukhanjan botame balijan botame bukajan botame chukoi hala botame daithor botame jatme nale tum ning samse parokomen pulo tangte nale tum lar unla nale tum notice board tar pang thek hadak binon tokno hadak by order by village man order pono angela bang so arong abas along pustame an parke amen ta chala unpo angke rada tum ko matsik ke hang labang te fine tame long po laban hala so fine revenue sa long ke nang tum committee long si nang so poisa ke bikok po nang tum using ning ha toward development of han using ning ha nang tum bojara expand hi funding ha it's up to you all nang tum keme la ke as everything depends to the educated people of Karbiang long ning ve ni lagi puji bang ke organization do pick registration atum KSA atum do pick lapen ke KNCA atum do even political party do so I encourage you all nang tum party tin same nang tum long si power ke dolo the authority lies on you nili na pudak lo ke nang tum long si lake kam ke claim aki me pan as a social worker polonte rada kam claim pan polonte la masukar bi ang long amen ke arong amen ke hawra gada son havar tat dong muka son dok muka son dong muka lason si nili tamela pu difupen hamren wang tang gari along tamela puson lok si nili di ang chuno ke tan nili
council ben tame akirap jang lo gari na betha CM sar pulo aman parka hala sod nili sorsa tam tung te anuka prek am do amat alang bang nili phan gari ping tung de athima nili ke political abili kitung jala so nili ke NGO hisap perman si claim ji nili akime phan si claim ji pu same hala abang ke ami thang anong thedet po babu teron ke monom si political छोड़ नेट पो पर्सन है दी सन सी आके माथा ने पेने चिन देलो समय निली बासो एनजीओ के फॉर्म के निली तुम हला सो जीपी वो तुम सन सी आके मा पुजार लो ना अजुता में सोना बंग ने अर्जुत फिट पो जे kedam tang itum print media press media long to thek long lo guwahati ar lo long asu atum hala tum ke claim bang ga hada ke guwahati long bang hala men asamis pen ke to ave dim pulotang te paprai la hala ya men si asamis pen ke to vivek ni ba ka che song do non ki chun da chun non lo bang putin da guwahati dam long lo ke la thek dam long lo te la bang so pu thak tum Karbing district along ke apan ke messenger hanangli kopilo ke message ki piang tung ke rat apan okay thank you lamang so message la po hello nangli tum rada tum tame non Facebook ke lang tum tame nangli tum Delhi dam lo nangli tum Calcutta dam lo nangli tum Mumbai dam lo nangli tum Bangalore dam lo nang dam lo nangli tum Bombay tum nang dam lo ha pra you can see now it has been changed from Bombay to Mumbai, Calcutta to Kolkata, and Bangalore to Bengaluru. Lots of more. Ilitum anake tech. So why don't we contribute something for our Karbi Anglong Autonomous Council? Ilitum si claim nang pula heki. Ilitum tech te pula tang te MEC tumulong damon alatum halatum ke labang sok nang ke improve donji punang than de kita ta ati mala tumke kai kita BJP pangtang nang kai kita SSC pangtang nang kai kita EPLC pangtang nang kai kita CPML pangtang nang po tumpena nyos tame I'm not giving to the message I'm giving a message regarding the nomenclature of the towns and names in Karbi Anglong the whole nangli tumarong men chelar tu pima laki non head Guwahati an tame haladak Hindi alamen tok ba Assamese alamen tok plo tangte McDonald po McDonald po tame all Assam student union tum bang lapana curious lapana latum kachini aprang gedam latum haladak English apot paper daksi latum Assamese tok dun tu itu mental langsung Karbi Anglong claim tek tema railway station long ponon bus station long ponon dukan amen nil epoi tek dun long haladak manja long parok amen Assamese amen mengok papai dak po la son si claim si keme la son si claim nang si do me kang tangkang sak pen nili tum na encourage de dai ho rada tu kang tangkang sak pen ali with peaceful and samjin pen ki paka pen in samjin pen la si la bang so wrong amen la ke kelar joy pick la ke nang lai tum la bang so ARO assistant revenue officer ARO long tame hadak tame pachini damon jen nili tum wrong amen pini pen ke rong kimilo banel tum rong men pini pen ke rong tharelo nili tum men pini pen ke la puson lo pusi nili tum men rong men aprang bo thalang so tame non ke nili tum rong men ke wo that lang so hadak wo that lang so ko piloma description details hadak pino ko pipo sinang tum ka chela la tame hadak resolution long remote nili tum rong ke la ke ka chela nang ko la ke nili phu tum ba ni po si la bang so along le ahem phu pot si ni po men si biji bulo tangte kambura abang si pupo resolution and all angke for public information media long tame publish non laki paper long tame publish non haladak arong amen laki wrong mong way pupo parke chithang po ha pamo itu macingki son thot si PDB market po son thot si de teron sango nang lilam nang ke bengdon kali masih apor alam do insam masih nang lihan nang aporang le thui nang lihan angkar thui nona bangla purong hang sang ho pansi nang lihan angkar jo putha kupine ke chok che ke le to lang la puteron sang ho kaning jalam nang lipen than paklar pon sa jong sinang lihan ben ke than lang ka chini ason paklang kang tung dolang pulo tangte sinang lihan aporang pipon thulo lalo nili pen peklang pon ji kang tung la pu en lo alang li babu teron alang li tum ke la rong rup amen kilar ji lapu isi asong ham phang amen pathek lo
so amen pathek det apit sitame non puta kilardun thekdun long komla nangli tum claim det pen apit kon aning kan pumyang 2000 14 14 15 la so mo 14 to 15 between ladet pen neli pinaan adim kilar pusitame li ke thekdun long ke neli ilong vel lang bon no namake hala mu pen lai tum chethan bom pir maiki bojar podim non kilar pirbi market podim la podim man chalang ban nili ban nili hadak la thang da involvement ave nili dak thang ta kacharap dun ave hala pirbi market bolong tadi nili pirbi market long make la ke hala dak example example ka na SMS an example ka paklang pon rat ahong gaya long nili bang akero ch and de la se hala bang atim nge claim lo pirbi market pu non ki bang hala dak amun tum se chi lo bon se tamela non thedong pine haroghat ba bokolia ba pine boithalangso la so adim la isi pudamelo pute isi rong sopi si pudam pogadi pine haroghat pine boithalangso lai aso te la sona rong sopi along amen nang kilar ji apha nang litum isi kachirap dun som chirap dun ning hang doik ma lalo je alang la puteron sang ho ta tham lo la pen paklang pon lo mo di alang li ki pupon ke la san helo je asitina son ke isi along ke le pen ta claim un pusi alang paklang pon lo la lo pulo tang te dak ke responsible ko malong lo ke dam tum public tum long si bang lo ili tum long si bang lo la hello okay ili tum pen si claim pon ang po si alang li pen rata hong jai long pacha tak pon lo la hala dak amun tum yong si claim det fulo te nang litum pudam elo pute isi a song isi hamphang nang litum hala dak amun phan thanam pen palar dun ji aphan nang litum chingki che thanam ma aprang to choro lo la so nilitum karbi anglong long ri long par amen klar ramphang pen nilitum monetary mate tangka ma ahin tamen litum dak akenang so motivate nang ko rada tum phan nilitum hala so arong dam si o sar o rong asar the o minister ba o sahab ke dam ke bang la di lalo nang litum arong amen ke junoda khiruni nang litum arong amen ke apot nang litum arong amen chelanon la son hello ko chela nang ji aron ki pu nilitum thanam mun edar lo athima nilitum ta mithang ogoja kong nilitum ta por he voi ta me nilitum ta me tangka mahave nilita hajarat dun serpen ke nilita dam nang ji banglo hoglo monta me nilik un e pot ke rada tum le nang padia dia na athima nilitum tangka ko na ne pen pu suri pen le la son ke hang puta no hokta ni tum mabe bantan itu karbi ang long ri par kelar amen pen nilitum son corruption e claim ji puta ke mang ta be la pen claim den ke angko claim son nilitum tang uji mone monta me nilitum poisa ke nilitum hang hik nilitum labang so program panati hala so nilitum elong de man ke dam lo nilitum laki hempu phanta kiru pilo he nilitum pumion da hada sukhanjan adung bukulia adung ho silonijan podim he non hanjang langsung pedi nilitum sil pumion da hanjang langsung adim ku pumion da sekretar kaman hanjang langsung hanjang langsung adim he suri hojan pathak amen he hal dak balijan sorry cholo la sobang chetene dala he tame la dak sari hajan bali pathar lo la hanjang langsung adim he di hanjang langsung long nilitum in collaboration with PHE difu pen he di nilitum aphan awareness hisap pen nilitum damsi hala dak nilitum karbi ang long ri long par amen ke nilitum nang litum dak non ke hanjang lang so pule chiu no pu ni ola bang kanang litum se peklang dam lo ma dam long lo la paklang dat pen la se kilar da chilar lo so prang ta alang tum kachelar bo i o ta hai se tame un edat lo un edat la dat pen nang litum patir pidun thulo pen chilar un chit lo mane lason jima pu ni lima ta thima ni litum ta program ilong wet lang ke deng nam long to tante aporolam do teron sang honang lihan ta choro lo la pen hang sang ho kan choro lo na litum ke theglong dam la pen nang litum kabor ipon asonan ke rada hong jalong ke thalong la masi isia bang dolang la dak veskar bing long along pini pen apa
pini penap ada patumi ke damtang ada pini ada penap alam ka thang bom alam do non Assam Gramin Vikas Bank lagi kelar harus ding olah bang putin la chini la so put ta protest rally da do lo la so put against do lo we have ta la a bank passbook ATM ta lar lap lo mo tedi we have ta ladak pini along bang hamren long bang alam inut bahani long penang klang tu ladak signboard nang tar pini si tar pang thek bang pini si ke lar lang pu masih la so tar pang thek long ke tok dam ke chok che ke lili do lang pula bang so put hak nang lian nang ko pi puji straight to the point labang so Assam Gramin Vikas Bank mate langpi rural dihang ji bank nang ji pu ke rat atum si kadima nang ji ere tum thurpak pan si lapen ke amen nong si ketok hadak chok chelang pulo tang te lake authority atung man si approach nang po labang ke dak regional manager labang Karbi Anglong ke difusido la si halalong si application men tame pele nang po lapen dak Karbi Anglong Autonomous Council pen ladak kacerap dun thang ta awi det pusin nili jongam dak lo bank along mate State Bank of India mate la Union Bank of India punon mate la Assam Gramin Vikas Bank punon la dak thang da kacerap dun awi alamang ke la son Assam Gramin Vikas Bank Assam along bank hini do isige Royal Bank isi bank ke Assam Gramin Vikas Bank do so posi LDRB pang pitsi lo amat Assam Gramin Vikas Bank si kapite lar plal hai non bang ke Assam Gramin Vikas Bank ta aprang ke Union Bank of India tum si sponsor stame non bang ke sponsored by Punjab National Bank la bang so a notification bang dapo la pulu dang te rada paneli ki jong tung ke people on te langpi dihangi Royal Bank pa nakang tang te rada tum do join te la bang ke rada tum si ke song nang ji pan organization ke ong la pan organization ke ong pat si ile tuma ke mang ke il tuma long ri long pat amen peklarji blong te il tuma men nili men ke nili jethan lang che ko bela nili men ke babu ke parok amen penau si kok nang il nu da founder le nang ke nang men le babu pu nili phaning nei choi lo nili ning duk de setame nili men ke babu terom setame nili rong nili kur la pen ke town amen Karbi Anglong long ke nili amen lar vegji pusi la ke nili semi ke dang si de mang la nang lihin ke mang ni no anta nang lilam nang bengun perasan lo okay amo pen nili nang lihan nang karjo bangke ta pini Assam Gramin Vikas Bank signboard mate atar pang thek nang tar lo khala so adimalong ke chok che kelele dolang puji pini hamre narat inut bahani pen birtar nang parliament birtar longdun si khala ke chok ke lang ke tok along kona si ke chok che kelele do ma khala so adim nang li jongdun thekjima hamren put me ke tok tong ke chok che dat ma mate West Karbi Anglong bu ke tok tong ke chok che dat ma ade kopi mala bang nang li rat apan thande me parpigi to lapu son hamren ke kunat loma pulo tangte google salo itum lang tam pulo tangte Amerika do ta hai ba kona ne do ta hai hamren pulo tangte asi location jong kloi monte hamren West Karbi Anglong pumote tok nang jila ke difu busita difu Karbi Anglong busita hadak signboard long tok ni nasi with protocol teng pen official aron pen dam si application abang ke manager difu si ko pot haladak application pidam serak nang pola anote ilitum amen abang establish that po nasi dak hamren akoti injure do banda ke chuning rilo pini pen abang bong deputy commissioner along labang so amen abang mate la hamren West Karbi Anglong pulo tan non bang hala West Karbi Anglong pu abang tok te dat mate hamren putong tok chot ma mate West Karbi Anglong putong tok chot lo nilipa mo bozar ke dam ke mang lo adak theklong hedi hamren pon se ke tok chot nasi nili inu bahini man tame chupula nang tum DC long pen la pen ke usi police station long tame la pen ke SP long tome nang tum memorandum application pachini dam ke nang so information atima ni tum dake hamren lake West Karbi Anglong po atima West Karbi Anglong along ke do ke la DC ke West Karbi Anglong yung si avi pulo dangte district along DC yung si avi pate kumalon te district along hempu ke DC hello asi DC upon application pidam nam po atima dake regional manager dake avete apot si angko bengalong yung sa pidam dake through a proper channel through the
regional manager Assam Gramin Vikas Bank quarter ke di Supena Kulotan te la so tar pang thekalong bang ke hamren bon si tok ikchot mate veskar bing long ko bang tok che dal hadi ke chok che ke rat tum ke jong dam bang ke la da ho ke amasi nang lian nang apor lamdo ing samu ya nang ke lando tum tang samdo gi amasi minit si pen an si apor ang pi untra pun ni anatin na phanda masi sona bang ke la pun lo tang te la bang so men ka pachok ye phan nang li jong jung ban ko pisi ka ma thala pe nang li jong jung ban ko ke klem kang tung do ma dan jong jung ban klem pon ji ma nili jungjung pen nili ta munit chol pon nili ta bir the ang kang sin nili ri along chi bijip ke nili ta un stame ili intellectual to man ki thek ke tum pen che lapu chelang pen application simple application ke tok ke thek ji ma po asi nili tum ladak signboard ke tok chok che det asi for correction nomenclature hala da ke tok kapi chok ji phan prabjin pen action energy mate prabjin pen ladak nai pulo mangso tuning ri alo abang pinang po disi apa choropat pi nang lihan amasi ronghang sango nang lihin ben kopini kaning je ya son dolang ma rat kopini ka paklang je son dolang ma nang wila bang so live show long lalo ni ta peklang non je bang kala puen lo je aprang ke lang pi dang ge royal bank la pen kwan na ning kan ni la so bank nai bi bang ke ni li bang hining ta do dunde ba bi hek lang mane aman li bang da chini ne da la mala de pen bang thu bom lo la so bank amen ke la pu itum ko sona itum adem amen si bi lo lang pi dang ge royal bank pu si bi bom lo ko an ne ning kan la pu suli lo la de pen achuning sini alom koson lo ne laso amen ang kilar je pan bang gori lo sita me laso amen ang kilar je pan itum ladak ham bang osong dalo bor ilo mane nang already la elo mate di la hela to ne nang dilam asap som bang po la bang so lang pi diangi royal bank non ta biun lang men ke biun asam gramin vikas bank pu la det kali itu lang pi diangi royal bank bata bina non megalai dokumen tadi laki karbi halo otomas council itu laki akama jiklam polo kamata pangcing tek polo la so na abang nang litu malam nang bengen pong son lo steady si long pen icc da result bank do chodi pula bang so pen lang dam pulo tang te la dak bang kopi ki pudun jin nang li hen pen athe ni litum ke la dak district man di district pulo tang te assam long ka suli bom ke hala dak pen situ mang nang kok meghalai son ke hala tum ke state la chlo to kok le tante la bang so puthalo jok puni ma jokon nili straightforward nili pudumi hello ilitum karbi anglong autonomous council lapen di mahasau itu tum intang pik resources natural resources do pik lasi itu ma treasury yung si 20 tang te ilitum itu me metanga district pen sistem itu bank ching piun atima self help group tum tame poisa parambom it's a very simple aku nili tame nang litu nu tame ba anu keprek tame nang litum poisa para 10 tang te ilitum karbi anglong autonomous council treasury ada dopen ilitum bank en ke simple chikuli un lagi impun lagi itu me weakness lah ke tama choropat piglo nang li hanta la pen ke lang li rong hang sang hon da choropat piglo terong chang ho pen lam ke ban mission lo la se nili peklang non thu lang do lang ha la se nili peklang non ji bang kala puen lo je amuk atumi se la itum long ta tar pang thek abang nang kilar thu la bang ke nang litum brother tum hadi la se nili da men pu lang ke hamren asam gramin vikas bank jas hamren pu sitok cha sitame nilita la puchulang pakake sitame pinaan amuni tum abang chithan jo ama hamren sitok cha lasi la ke application pe hadi deputy commissioner atumo phan pamu son hadi a process pen hai official ron la hela nang li ne li lason chini chat pu ke haino mati nili tum la dak ra atheng ni koson se ke claim ni koson se ke dam ning la bang ke tum pe klang do neng mati la sini li ta langdam lo amu je Assam Gramin Vikas Bank hamren pu tok chat koson la hamren pu te kona ne aperte etum koson se ka chini po kona adim amen lo la sini li bang kudam ye bang ke la non etum ham phang song ko an ma do se tame itum chirapra pet ason te la itum adim amen na bang ke itum adim amen mate a district amen bang ke bi pon te pu bang sini li rat pen atheng no ta pa chini athe
Karbi Anglong district Hamren pu ason abang bikok son te nili bang ke me pegima pu a thenon bang Hamren pu ko son se Hamren pu bi chalo Hamren te itum Karbi Anglong bang ka amen ta ve pondet pu ma pu bang te nili ge mata se ko pe apot si District lah, di. la se district amen bi de pu te ko pu la Asa hamren ada tuma responsible lah ke? la hello nili bang amo pen alang non mera long la doji seta me dak peklang telo seta me Hamren long ma ke la pulo je amo inu ramune bang pulo hala dak asap so kitok do hala aki igre mama nang tum che chart dalo hala dak se Karbi Anglong pu kitok pu aman nili bang la dak kamera pen klik lo zoom wong lo hala dak bang thek long lo seta me lang pi de hangi pu ne pine sitok Karbi Anglong poli lang pi de hangi pu aman la se hala phane pu don lo la ke Karbi Anglong pule to le ke lang pi de hangi pu chore pu aman la se amo pen hala la dak komalo de la benglong kami klam mun lo ne pine ama alang bang ta nije kachinia son lo ne nang than lo la son son hok lo haino lo setame ni tumali hala dak menia ha pua branch pen lai tumen se chingki pakana po application pinang pola son son se binang po pusela alang na pukang la khaino le na pukang le athe alang tumle dak bank ki do tumla kilara li la se alang na than kang ta me piklo la se koson ma la ka rat tum se chini po Totan te choro part piglo ang lihan tarong hang sangho terong sangho dan choro part piglo masih nong we abang ke por alam do ing something sambo nang kelang do tumta nang kelang do ing nang ke kang samadin bina ko kang samaje chakra ge de bang putin da litu mata ne masih la pulo nong we bang lam the nang litu men ka paklang do me part piglo choro lo lasi nang litu ma phan masih beng ada hamren long amen kelar ki chokche pu alama bang ke non ke jat non alama bangke nang le rok lo tang tela daka bangke nili jongyung mangi pudai bangke nang litum nili nang li pukache koya por ke non ke abe pin lo kalila ilitum ben si pang cheng pon rap rap lo nang pu bang sineli ke chuning ri lo bang putin phanta la si pen apen ke ilitum rap rap pen pang cheng pon lo nang la si la bang so amen along ke chok che dim do kapa kengi phan keng kam che jor lo nang ka do ka be arat ilitum pen chetora pet pen masih live show nang kelang dono korting jira tuma phan ta choro pat piglo apor na jipi dono pot nong we mangela pan ben si lam the ki kirip pona son lo si ke bang jilanga ni tame ka prek apu tha itum da burning issue pen ke cheng lok pu pipi man itum ke messenger apan awareness ka prek apu tha itum ladak labang so a live show long Facebook live dam si nong we bang ason ke dam tanga nong we ason si thek longi ladak chitum che than chi mum long ji lapen ke nang litum ta aporang chipi don tha lapen ke ko pine ka paklang nang jia sondo pulang dang te comment section long comment nang pidun pen haladak nang paklang don me lapen ke labang so live show long ko pine ka pakeng jilang dolang pulang dang te labang ta comment section long dam pen haladak nang paklang don me lapen ke labang so a live show abang ke un an pen ke kelang jia pan apor chipi lo te tu me par pi ya the ladak ke nilitum ale han kali na bang putin da ke personal ali ka chu ana phan kali lagi ilitum rat mera pet nang Karbi Anglong East Karbi Anglong West Karbi Anglong mate dima hausa warat itum district ke thom inglong aso a district mera pet nang po phansin itum labang so asho ke host pon la district ke thom pangrum pet si tuma phan ka panong dam si itum labang so asho ke host pon lo la si ke bang jilangar ni andame non kedam tangan ason si mesen pen la so asho titum ta cari pon long po kusi arnam phanta ning hirjume chu hanglo masih nongwe bangke la pansi litum lam thege abangke ripon ikchek po kardong